Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza ko ibintu ari bicika muri Bukavu. Muri Bukavu urwamo rw'amasase rukomeje kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza mu gatondo k'irigenekerezo rya 19. Amasase menshi arimo kumvikana mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko FARDC n'abazarendo bagabye ibitero muri komine Bagira, ndetse ngo barashaka kwigarurira ibice by'uyu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Iby'iyi mirwano ikomeye irimo kubera muri Bukavu turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Mu biganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Qatar, amakuru dufite aremeza yuko M23 yategetswe gusinya aya masezerano ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar bashyize igitutu ku barwanyi ba M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ngo basinye ku masezerano. Ndetse amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye birimo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ndetse abamenyesha amakuru barimo Steve Wemby, abarimo Stanislas Bujakera bo muri Kongo, bose baravuga yuko i Doha muri Qatar M23 bayishyizeho igitutu kugira ngo isinye ku masezerano. Amakuru dufite kandi aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bemeje ko uku kwezi kwa karindwi kuzarangira amasezerano yose amaze gushyirwaho umukono. Hari n'amakuru avuga yuko intumwa za Kongo ndetse n'iza M23 bamaze kuzambura ibyangombwa byazo by'inzira, ngo bababwiye ko bagomba kwicara i Doha muri Qatar maze bakaganira, ndetse ngo bazasubira muri Kongo ari uko bamaze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Uyu munsi ku isaha y'isa 5 hateganijwe ko M23 n'ubutegetsi bwa Kongo baza gushyira umukono ku mahame y'ibanze ngenderwaho muri ibi biganiro barimo kugirana i Doha muri Qatar. Baraza gushyira umukono kuri Declaration de Principe. Ibingibi rero ngo bibaye ku bw'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar. Muri aya makuru yacu rero ibingibi turaza kubigaruka ko, ndetse tuze kurabira hamwe ingaruka bishobora kugira ku rubuga rw'imirwano mu buseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku ntambara ikomeye irimo gututumba muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze gutanga gasopo ya nyuma kuri FARDC ndetse n'abarundi. Kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 19 ubwoba bwinshi burimo kugaragara mu mujyi wa Uvira, ndetse bamwe mu bagwizatunga batangiye guhunga bava muri kariya gace. Ibi rero byose turabigaruka ko idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, kanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukunda ibiganiro bya Iyakure TV, mbere gato yuko mbagezaho aya makuru idonido, hari itangazo rikomeye Iyakure TV ibagezaho. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo bose ko yahuye n'ingorane zikomeye. Iyakure TV irakeneye inkunga yanyu.
wifuza gutera inkunga Iyakure TV wakoresha nimero ya telefone iri muri komantere cyangwa se iri muri description kuri iyi nkuru. Iyakure TV kandi irashimira abanywanyi bayo bose. Muri kano kanya rero reka tugaruke ku makuru akomeye arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Inkuru ikomeye irimo kuvugwa nuko uyu munsi ku isaha y'isa 5 abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa baza gushyira umukono ku mahame y'ibanze azagenderwaho mu biganiro barimo kugirira i Doha mu gihugu cya Qatar. Nibyo bakunze kwita Declaration de Principe. Amakuru yizewe aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar barimo gushyira igitutu kuri M23 ngo isinye kuri Declaration de Principe, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse ko uku kwezi kwa karindwi kugomba kurangira M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bashyize umukono ku masezerano ya burundu yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye birimo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru bo muri Kongo, babamenyesha amakuru bakomeye barimo Steve Wembi, barimo Stanislas Bujakera, ibimenyesha amakuru nka Actualité CD, ibiro ntaramakuru by'Abakongomani ndetse n'ibindi. Byose biravuga yuko uyu munsi ari umunsi ukomeye. Declaration de Principe iraza gusinyirwa i Doha mu gihugu cya Qatar. M23 n'ubutegetsi bwa Kongo baraza kwemeranya ku mahame y'ibanze ngenderwaho mu biganiro barimo kugirana i Doha mu gihugu cya Qatar. Benshi baravuga yuko M23 irimo gutegekwa gusinya ku nguvu, ndetse amakuru arimo kutugeraho aremeza ko intumwa za M23 zirimo gushyirwaho igitutu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirababwira ko bagomba gusinya banga bakunda, ngo barimo gufata impapuro bakababwira bati nimusinye hano nimugire vuba, intambara igomba guhagarara byanga bikunda. Ndetse umujyanama wa Perezida Donald Trump Bwana Masad Burosi nawe ari Doha mu gihugu cya Qatar. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirenga 15 biravugwa ko ziri Doha mu gihugu cya Qatar, kandi ngo zihagarikiye ibi biganiro, ngo zirimo gushyira igitutu kuri M23 zikayitegeka ko igomba gusinya vuba na bwangu. Hari amakuru avuga yuko intumwa za M23 n'intumwa za Kongo bamaze kuzambura pasiporo zabo, ndetse ngo izi mpapuro z'inzira bazibavanyeho bababwiye ko bazongera kuzisubizwa ari uko bamaze gusinya ku masezerano y'amahoro burundu. Amakuru rero atugeraho yemeza yuko aya masezerano arimo kubera i Doha muri Qatar ari amasezerano y'igitugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar barimo kubategeka gusinya ku nguvu, barimo kubabwira bati nimusinye, nimugire vuba, nimusinye hano, nimudasinya ntabwo muzasubira muri Kongo. Muzasubira muri Kongo ari uko mumaze gusinya kuri aya masezerano y'amahoro. Aya rero ntabwo ari amasezerano y'amahoro, ni amasezerano y'igitugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni amasezerano y'agahato, ni amasezerano y'agatuza ka Perezida Donald Trump, kubera ko abarimo kuganira aribwo butegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 ntabwo rwose barimo kumva ibyo bashaka gusinyishwa ku nguvu. Amakuru atugeraho aremeza ko ikiraje ishinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko amasezerano bayasinya, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigatangira kwicukurira amabuye y'agaciro muri Kongo. Donald Trump ndetse n'amakompanyi y'Abanyamerika barashaka kwicukurira amabuye y'agaciro muri Kongo. Iki ni cyo kintu cy'ingenzi kuri Perezida Trump. Ubu rero arimo gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo amasezerano asinywe. Gusa abigwazi vya politike baravuga ko aya masezerano ntacyo azamara, kubera ko impande zirimo kuyasinyishwa zirimo kubikoreshwa ku nguvu. Dore nk'ubu ngubu impande zose zirimo kwitegura intambara karundura mu buseruko bwa Kongo.
ku munsi w'ejo M23 yavuze yuko FARDC irimo kugota ibirindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kugera ku rubuga rw'intambara aho barimo kurundanya ibitwaro hagamijwe kurasa M23. ku munsi w'ejo kandi M23 nayo yatanze nyirantarengwa ndetse ivuga yuko ibikorwa by'ubushotoranyi bya FARDC nibikomeza nta kabuza M23 izacakira umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu rero uko ibintu bihagaze biragaragara yuko M23 barimo kuyikoreza urusyo rushyushye. M23 iri mu kaga. M23 irimo gusinyira ibintu bikomeye cyane idoha muri Katari. Amakuru dufite nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gutegeka M23 gusinya yuko igomba kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu, gusinya kandi ko igomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi rero M23 niramuka ibishyizeho umukono biraza kuba ari akaga gakomeye cyane kuri zino nyeshyamba. Gusa kandi amakuru aravuga yuko aya masezerano nubwo yasinywa ngo ntabwo yakubahirizwa rwose, ahubwo intambara ya nyayo ngo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu muri komine Bagira urwamo rw'amasase rurimo kumvikana kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 19. Kuva mu ijoro ryakeye amakuru dufite aremeza yuko FARDC n'abazarendo aribo barimo kurasa muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko FARDC ishaka kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu ndetse ngo muri uyu mujyi wa Bukavu M23 ifitemo abasirikare bakeya. Amakuru rero aravuga yuko uhereye mu gace ka teritwari ya Karege abazarendo benshi ndetse n'abasirikare ba FARDC bafashe inzira yerekeza muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu, bakaba barimo kurasana n'abarwanyi ba M23. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba abanyagihugu mu mujyi wa Bukavu, ndetse iyi mirwano ije ikurikirana nuko M23 yari yamaze gutanga impuruza ivuga yuko FARDC n'abarundi barimo kurundanya ibitwaro ko bashaka kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Abanyagihugu bo muri komine Bagira baravuga yuko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana ndetse ko abantu benshi cyane bitwaje ibirwanisho barimo kugaragara muri za quartiers zitandukanye za komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Ku masaha y'igicamunsi kuri rigenekerezo rya 18 mu kirere cya Bukavu hagaragayemo indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi, za drone z'igisirikare cy'u Burundi ndetse na za drone za FARDC zari zagaragaye mu kirere cya Bukavu. Amakuru rero akemeza yuko igisirikare cya Kongo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo aribo baba batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha ko ubungubu ubwoba ari bwose mu mujyi wa Bukavu. Abanyagihugu baravuga ko baraye ntibuca ndetse baravuga yuko barimo kumva ibikoko biremereye cyane muri komine Bagira, ndetse ngo abarwanyi ba M23 nabo biragaragara yuko barimo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho. Ibyaya masasu menshi cyane arimo kumvikana muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu turabigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuryamira amajanja ku mupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri joro ibimodoka byinshi by'intambara ndetse n'ibifaru bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi birimo kugaragara ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro biremereye bakomeje kwiyongera ku mipaka y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwateguje abasirikare ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Ibingibi bibaye mu gihe kandi tansiyo ikomeje kuzamuka mu mujyi wa Uvira, aho M23 yatanze nyirantarengwa y'amasaha 72 ku basirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi ngo babe bavuye mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, nyamuneka wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Mbere gato yuko aya makuru nyabagezaho idonido, ariko hari itangazo ritoya Iyakure TV ibafitiye. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo ko ifite ibibazo ishaka gukemura kandi bikomeye. Wifuza gutera inkunga ibiganiro bya Iyakure TV, ushobora gukoresha nimero ya telefone iri muri description cyangwa se muri commentaire. Iyakure TV kandi irashimira abanywanyi bayo bose. Muri kano kanya rero reka tubagezeho amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu buseruko bwa Kongo ibintu bikomeje kudogera. Muri iri joro turiko turavugana, urwamo rw'amasase menshi rurimo kumvikana mu mujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri komine Bagira. Amakuru arimo kungeraho avuye ku mumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Bukavu, aravuga yuko M23 irimo guhangana n'abasirikare ba Kongo ndetse bikavugwa yuko harimo n'abazarendo. Abasirikare ba Kongo bivugwa yuko baturutse mu bice bya komine Bagira ndetse ibice byegeranye cyane n'agace ka teritwari ya Karehe, ngo nibo bagabye ibitero bikomeye muri kariya gace. Muri iki gitero kandi cy'abasirikare ba Kongo biravugwa yuko za drone z'intambara zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu duce bikekwa ko M23 yaba irimo kugenzuriramo iyi mirwano. Hari za bombe zaguye mu mujyi wa Bukavu ndetse amakuru akemeza ko zatewe na za drone z'igisirikare cya Kongo zifatanije na drone z'igisirikare cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga ko kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18 mu mujyi wa Bukavu harimo kugaragaramo panike, ndetse ngo indege za FARDC zirimo za drone ziriwe zizenguruka hejuru y'ikirere cya Bukavu. Ku isaha y'isa 10:30 mu kirere cya Bukavu hagaragayemo indege za drone z'igisirikare cy'u Burundi. Burundi nabwo bwohereje indege za drone hejuru y'umujyi wa Bukavu. Uyu munsi kandi ibisasu biremereye cyane byituye mu gace ka teritwari ya Karehe, bigakekwa ko byarashwe n'indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'igisirikare cya FARDC. Muri teritwari ya Karehe ibisasu byagaragaye birimo kwitura mu mirima y'abanyagihugu, ndetse ibindi bisasu byituye hafi y'ibirindiro by'abarwanyi ba M23. Hagaragaye za video abanyagihugu barimo gushungera agace karashwemo, ndetse abanyagihugu bakavuga ko biboneye indege z'intambara za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace. Muri iri joro rero ibintu bimaze guhindura isura. Drone z'igisirikare cy'u Burundi ndetse na drone za FARDC biravugwa yuko zirimo kurasa ku birindiro by'abarwanyi ba M23, ndetse abasirikare ba Kongo n'abazarendo nabo bakaba barimo kumisha urufaya rw'amabombe muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Iyi mirwano ndetse no kurasana gukomeye birimo kubera mu mujyi wa Bukavu bije bikurikirana n'itangazo rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23, aho bavuze yuko FARDC yamaze kugota abarwanyi ba M23. Mu itangazo M23 yasohoye yavuze yuko abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC barimo kugota ibice byose M23 irimo. Bwana Lawrence Kanyuka avugira M23 yavuze ko abasirikare b'u Burundi barimo gushaka kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Ibi bitero rero birashoboka ko ari byo byamaze gutangira, aho abasirikare b'u Burundi barimo gukorana na FARDC.
Ibi bitero kandi bije bikurikirana n'umwuka mubi cyane urimo kugaragara hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 ndetse izi mpande zombi zikaba zirimo kugaragaza yuko zigiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubungubu ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko impande zirimo kurwana zananiwe kumvikana. Nshuti banywanyi ba Iyakure TV, kugeza ubu turiko turavugana muri aya masaha y'ijoro ku igenekerezo rya 18 ibintu nibicika mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana na FARDC ndetse n'abazarendo. Impande zombi ntacyo ziratangaza kuri iyi mirwano ikomeye irimo kubera mu mujyi wa Bukavu, cyane cyane muri komine Bagira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku akomeje gukurikirana iby'iyi mirwano, turaza gukomeza kubagezaho aya makuru. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare benshi b'u Burundi n'ibitwaro biremereye cyane bakomeje gusatira umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi, ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru twamenye nuko inama ikomeye cyane ya gisirikare yabereye mu ntara ya Kayanza yanzuye yuko u Burundi bukomeza kuryamira amajanja ndetse ko abasirikare benshi b'u Burundi bagomba kujya ku mipaka y'u Burundi, aho ngo bagomba gutangira inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 niramuka yigaruriye agace ka Uvira nta kabuza ngo izagabana ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Muri iri joro rero ibintu ntago byoroshye, harimo kugaragara ibimodoka byinshi cyane by'intambara ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Harimo kugaragara ibitwaro karahabutaka, hari ibitwaro by'igisirikare cy'u Burundi bishinze ku mupaka w'u Burundi na Kongo kandi iminwa yabyo yose yerekeje ku mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bahawe amabwiriza ko umuntu wese ushaka kuhungabanya umutekano w'u Burundi agomba kuraswa. Uku kuryamira amajanja kw'abasirikare b'u Burundi bije bikurikirana no kuba M23 yamaze gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ndetse na Kongo kuba bavuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bavuze ko biteguye kurengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abarundi mu mujyi wa Uvira. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko FARDC n'abarundi bahawe amasaha 72 gusa ngo babe bavuye mu mujyi wa Uvira. Biragaragara rero ko intambara karundura igiye kuba muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse impande zose ziryamiye amajanja. Abihweza iby'iyi ntambara ibera muri Kongo baravuga ko ubungubu noneho ari bw'intambara igiye gutangira ndetse ko impande zihanganye zigiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Intambara karundura nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo.